Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Dang kumba arta yo menshwa ke Batesi TV kelapin mi ya ke khubor bu kurtong ke Voice of the People Party banyak hun ya ke election MDC syaga khasi hu satan masa District Council dan Nongstown constituency ubak mar biya nong seat ula ban sya pendu tiket no ha ke parti jong u ke VPP. Kedi ke khubor kelapin bitar lab yu president rang ba jong ke VPP ubak aden mele besai man ula thoru ha ke WhatsApp status jong u da ke boong baka Batesi TV kedi ke fake news lani ke khubor thong ba ula kun thoru da ke boong baka di ke paid news lani ke lat pathai khubor plus siu pisa dan nore dano. Hari mentah kedi ke khubor baka Batesi TV keladak ban pelan kamin chua kela urlong bada shisha ukur tong ke VPP na Nongstown ula syak penduk tiket bada ke tiket mentah la ai chu doktor jurisman yau penyau. Ka VPP kelapan mena ya kini ke jing bujli kertong hakah nyau trek ukala lingkot arajar pausan bat ya kini ke jing penmena la soidu sekretari jong State Election Committee u Dr. Londone M. Sotun. Kumancupankan mau bahaka WhatsApp status jong ba Arden ula berngamru bu unta ni ke Batesi TV syaka Press Council of India da ke bekenno baka ai khubor thok Henry Menta kini ke jing shisha ki baki nonglum khubor kla yo kla pau perthai bat kla urlong shisha kilat pathai khubor kim nei badan ha kanu kanu kalyang Henry ki tho baki penmi ya ki khubor kat kum ki jing tem kla yo lum bat ke shong ki pat ba menta ban bishar Hato kedi kejing bakala jong ke Batesi TV, ni kede kejing persang jong presiden ke VPP, banyalam bakala, yaki pat ba ling ba kejing tho status jong u.